ibihe byiza nizere komeze neza kandi ukomeje kugenda ukurikirana ibiganiro byacu ni Great Maker TV Entertainment. Reka nkwisabire ukore subscribe kandi ujye usangiza n'abandi biganiro byacu tukugezaho umunsi ku munsi. Turi muri Repubulika Demokarasi ya Kongo aho imirwano yongeye kubura muri teritwari ya Masisi hagati y'ingabo z'iki igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo FARDC ndetse na M23. Urusaku rw'imbunda ziremereye rero rukaba rwongeye kumvikana mu bice bitandukanye bya Mweso na Mabega ari muri teritwari ya Masisi kuva mu gitondo cyo kuri wa mbere, nkuko bamwe rero mu bari hafi yaho biri kugenda bibera babivuga. Ishyamba za M23 zikaba zatangaje ko muri iki gitondo uyu munsi ingabo za leta zifatanyije n'imitwe y'inyeshyamba yiswe Wazalendo, ingabo zo mu bihugu bimwe by'ihuriro bya SADC hamwe n'u Burundi zabagabyeho ibitero zikoresheje imbunda za muzinga ndetse n'ibifaru by'intambara. Imirwano yubuye nyuma y'igiserero n'agahenge kabaye ku munsi w'ejo ku cyumweru mu karere k'imirwano ka Masisi ahegereye Sake. Hari kandi nyuma y'inama y'abagabo b'ingabo za bimwe mu bihugu by'ihuriro SADC byohereje ingabo muri RDC. Aba bagaba b'ingabo rero z'u Burundi, RDC, Malawi, Afrika y'Epfo ndetse na Tanzania bahuriye i Goma mu mpera z'icyumweru gishize, banasuye agace ka Mubambiro ku nkengero za centre ya Sake. Majoro General Sylvain Ekenge, umuvugizi w'igisirikare cya RDC, akaba yatangaje ko abo basirikare bakuru ubwabo bagiye kwirebera uko ibikorwa bya gisirikare byifashe ku rubuga rw'intambara ndetse no gukaza ingamba zo gukomeza ibikorwa. Sylvain Ekenge rero yavuze ko inama y'abo bagaba b'ingabo igoma ari ikimenyetso gikomeye cy'ubushake bwa SADC n'u Burundi iruhande rwa RDC mu kugarura amahoro iburasirazuba. Ingabo za SADC zatangiye kugera muri RDC mu kwezi kwa 12 umwaka ushize, zikaba zitezweho umusaruro. Afrika y'Epfo yonyine bivugwa ko muri rusange ifite abasirikare 2900 imaze kohereza ndetse n'ibikoresho by'intambara. Mu gihe rero ibihugu by'amahanga bikomeje gushyira imbaraga mu gukemura aya makimbirane mu nzira ibiganiro, biraboneka ko imirwano ishobora kudahagarara vuba hano muri Repubulika Demokarasi ya Kongo hagati y'uyu mutwe wa M23 ndetse n'ihuriro ry'ingabo z'iki igihugu. Ni mu gihe rero M23 yo yongeye kwamagana ibitero bya FARDC ndetse n'abo bafatanyije bikomeje kugabwa ku baturage ndetse b'abasivile mu bice bitandukanye hano muri teritwari ya Masisi. Uyu muvugizi wa M23 Lawrence Kanyuka abinyujije ku rukuta rwa X yahoze ari Twitter, akaba amaze gutangaza ko yamaganye ibitero bikomeje kwibasira abaturage b'abasivile muri teritwari ya Masisi, by'umwihariko muri Mabega, Mweso no mu nkengero zaho. Ibitero byatangiye mu masaha y'isa 11 z'igitondo cyo kuri uyu wa mbere hagati ya M23 na FARDC n'abafatanya bikorwa bayo i Mabega, Mweso n'ahandi nyuma y'uruzinduko rw'abagabo b'ingabo z'ibihugu byohereje abasirikare gufasha kurwanya M23 hano. Muri rusange rero Kayuka avuga ko bamaganye cyane ibitero bikomeye bikomeje kwibasira abaturage b'abasivile i Mabega, Mweso no mu nkengero zaho byakozwe n'ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa, cyane cyane FARDC, FDLR, abacanshuro, inyeshyamba, ingabo z'u Burundi n'ingabo za SADC hakoreshejwe imbunda nini n'ibifaru by'intambara. Yongeyeho ko ibi bitero bivamo gutakaza ubuzima bw'abasivile b'inzirakarengane byongera cyane ikibazo cy'ubutabazi cyari giteye impungenge. Yashimangiye ko ari ngombwa ko MONUSCO ihagarika gutanga umusanzu mu iyicwa ry'abaturage kandi ko ihuriro Alliance Fleuve Congo ryongeye gushimangira icyemezo cyo kurengera abaturage b'abasivile. Aha rero bakaba basaba amahanga kureka guceceka no kwamagana iri hohoterwa rikabije ry'uburenganzira bwa muntu ndetse n'ibyaha by'intambara n'ibyaha byibasira inyoko muntu bikorwa na Perezida Felix Tshisekedi n'ingabo ze hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Inteko rusange y'umutwe w'abadepite yatoye itegeko ryemera kwemeza burundu amasezerano y'inguzanyo hagati ya Agence Française de Développement na Repubulika y'u Rwanda yerekeranye n'inguzanyo ya miliyoni 50 z'amayero. Impunzi z'abanyekongo zicumbikiwe mu nkambi ya Kiziba mu karere ka Karongi zakoze urugendo rwo kwamagana jenoside iri gukorerwa abatutsi bo muri Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo
n'ahandi muri Repubulika Demokarasi ya Kongo n'urugendo rw'amahoro izi mpunzi ziri gukora zizenguruka inkambi yose ndetse zanabanje gufata umunota wo kwibuka abatutsi baguye mu bwicanyi ruri kubakorerwa muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwataye muri yombi umunyamategeko rwa Gasore Theoneste ukurikiranyweho icyaha cyo gusaba no kwakira indonke y'amafaranga kugira ngo akemure ikibazo cy'umuturage yari yagejeje ku mujyi wa Kigali kijyanye n'amakimbirane y'imbibi z'ubutaka yarafitanye n'umuturanyi we. Inzego z'umutekano z'u Rwanda ziri mu butumwa muri Mozambique zahaye abayobozi mu nzego z'ibanze telefone za smartphone zizabafasha kujya batanga amakuru ajyanye n'ibikorwa by'umutekano. Izi telefone zatanzwe ku munsi w'ejo ku cyumweru zahawe abayobozi b'imidugudu 26 bazwi ku izina rya Wenyekiti muri iki igihugu cya Mozambique. Abayobozi b'imidugudu bahawe izi telefone nabo mu karere ka Mochimbo da Praia ko mu ntara ya Cabo Delgado yari yayogojwe n'ibyihebe byo mu mutwe wa Ansar al-Sunna wa Jama. Umuyobozi w'akarere ka Mochimbo da Praia Sergio Domingos Cipriano witabiriye iki gikorwa cyakozwe n'inzego z'umutekano z'u Rwanda yashimiye byimazeyo kubw'ibikorwa by'indashyikirwa zikomeje gukora. Umutwe wa M23 muri Repubulika Demokarasi ya Kongo urashinja ingabo za FARDC n'abambari bazo barimo FDLR kugaba ibitero ku baturage kuri uyu wa mbere hakoreshejwe imbunda ziremereye. Uyu mutwe urasaba amahanga kwamagana ibikorwa by'ubutegetsi bwa Tshisekedi. Somalia yo igiye gushyikiriza ubunyamabanga bw'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC ibyangombwa biyemerera kwinjira muri uyu muryango nk'igihugu cya 8 kiwugize. Polisi ya Uganda yatangaje ko yataye muri yombi abapolisi babiri bayo bakorera ku mupaka wa Gatuna uhuza iki gihugu n'u Rwanda bazira kwiba umunyarwanda 85,000 by'u Rwanda. Umuvugizi wa polisi ya Uganda mu gace ka Kigezi gaherereye mu burengerazuba bwa Uganda Erimate ku munsi w'ejo yatangaje ko abakekwa barimo witwa Gracias Tusime w'imyaka 25 ndetse na mugenzi we witwa Zekaria Ekiankundire w'imyaka 26. Uyu muvugizi yatangaje ko ku ya mbere uku kwezi bibye umunyarwanda w'imyaka 38 wavuye mu Rwanda ajya muri Uganda mu gace k'ubucuruzi ka Gatuna hagiye kugura ibintu. Perezida wa Nigeria Bola Ahmed Tinubu we yavuze ko yabajwe cyane n'urupfu rwa John Okafor wamaye cyane ku izina rya Mr Ipu ndetse n'abanyanigeria batakaje umugabo wagize uruhare mu gukundisha amahanga sinema ya Nigeria. Perezida Tinubu yifatanyije mu kabaro n'umuryango wa Mr Ipu mu itangazo ryashyizwe hanze ku munsi w'ejo tariki ya 3 Werurwe uyu mwaka n'umujyanama we wihariye ushinzwe itangazamakuru muri Presidence Ajura Ngelare. Inkuru y'urupfu rwa Mr Ipu yamenyekanye ku munsi wo kuwa gatandatu hari tariki ya 2 Werurwe uyu mwaka ko yaguye mu bitaro bya Eva Care Hospital azize indwara y'umutima. Ni inkuru rero yaje kandi kurikira y'urupfu rw'undi mukinnyi wa sinema muri Nigeria witwa Tolani Kwadiri Oyebamije warozwe cyane ku izina rya Sisi Quadri nawe witabye Imana mu cyumweru gishize. Itangazo Perezida Tinubu yavuze ko Nigeria yabuze bamwe mu bagabo bagize uruhare mu gushyira itafari ku musingi wa sinema ya Nigeria ndetse bagashimisha abantu binyuze mu buryo budasanzwe bwuzuye ubuhanga mu gusetsa. Abahinzi bo muri Polonye bamaze igihe mu myigaragambyo kuri iki cyumweru bafunze imipaka 6 ihuza icyo gihugu na Ukraine nyuma y'igihe basaba ko leta yahagarika umusaruro mwinshi ukomoka ku buhinzi uva muri Ukraine bigatesha agaciro uwabo bahinzi. Umuvugizi w'urwego rushinzwe imipaka muri Polonye Andrei Demchenko yatangaje ko imodoka zisaga 2,400 kuri iki cyumweru zari ziparitse ku ruhande rwa Ukraine zabuze ko zambuka kuko abahinzi babaye ibamba. Abahinzi bo muri Polonye guhera mu kwezi ko gushyingo uyu umwaka ushize bakora imyigaragambyo bamagana uburenganzira bagenzi babo muri Ukraine bahabwa bwo kwinjiza ibinyampeke byabo mu bihugu bigize umuryango w'ubumwe bw'Uburayi nta misoro bitanze nyamara Ukraine itabarizwa muri European Union.